svima i dobrodošli u novi video. Želim vam da ste živi i zdravi, srećni, nasmejani, veseli, da vam se sve želje ostvare. Nadam se da ste se lijepo proveli. Evo, kao što vidite, kod nas je bio Deda Mraz, opremljeni smo u fullu, čak smo u nekim paketićima dobili i možda vidite maketu tramvaja, super stvar. Možemo čak otvaramo, zatvaramo vrata. Ja još uvijek nisam počeo da radim, kičma me i dalje zeza, svaki dan idem, primam 2 injekcije ujutro i uveče, tako da nadam se da će ovo brzo da prođe. Ako sve bude kako treba, za par dana bi mogli da organizujemo, u planu je neko okupljanje u jednom napuštenom autobusu gdje bismo napravili neku kao mini žurku, upoznavanje, nema pojma nija kako to da nazovemo. Biće glasanje na Instagramu. Da li želite da se nađemo, da se okupimo ili ne, tako da ako me neko nije zapratio, zapratite me na Instagramu The Street Bus Driver, tako da eto. I to bi bilo sve za ovaj video. Htio sam samo da vam poželim novu godinu još jedan put, da ste živi i zdravi, to je najbitnije. Sve ostalo ćemo ovako. Vidimo se. Vrlo važna stvar i u ovoj novoj godini. Učite školu da bi radili ono što volite.